Eka masuze kandi bifurize ibihe byiza aho muri hose mukomeje kudukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Abayoboke ba Islam baregwa iterabwoba ntibaburanye ariko bahawe indi tariki. I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda urugero rwihariye rushinzwe kuranisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza rwasubitse urubanza rwegwamo abayoboke b'idini ya Islam baregwa ibyaha birimo gutera ubwoba ku nyungu z'idini nkuko byagiye bigarukwaho. Iburanisha rigitangira mucamanza akaba yatangiye avuga ko ubushinjacyaha ndetse n'abunganira abaregwa bitabye urukiko ku cyicaro cyarwo i Nyanza nkuko byari biteganyijwe, ariko ababuranyi bo bagaragaraga kuri video conference bitandukanye nuko urukiko rwari rwarabitegetse ko nabo bagomba kuza i Nyanza. Ukuriye inteko iburanisha akaba rero isabaza abunganira abaregwa niba kutaza ko abaregwa ari ugusuzugura urukiko. Maître Mbonyimana Elias unganira bane mu baregwa yahise abwira urukiko ko nabo bifuzaga ko abaregwa baza i Nyanza bakabonana n'abakiriya babo. Ati kuburana tutari kumwe birabangamye cyane, ati noneho ati kuri ibi byaha biremereye ati baregwa ati kuko ubu ntibamenye ibyo tuvuga. Maître Mbonyima Elias yongeyeho ko bavuganye n'ubuyobozi bwa gereza bukabasubiza ko ubutegereje icyemezo cya RCS ni Rwanda Correctional Services, agasaba ko urubanza rwasubikwa. Mugenzi we Maître Kadage Haban unganira umwe mu baregwa witwa Amran Rumanzi yavugaga ko abaregwa bari mu maboko y'ubushinjacyaha ari nabwo bwagombaga kuganiriza gereza cyangwa se kubisaba gereza. Atubanza rero ruhabwe indi tariki ati kugira ngo abakiriya bacu baburane bisanzuye. Mucamanza yahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko kuba abaregwa batagaragaye mu cyumba cy'urukiko nk'uko byemeje urukiko ngo rukwiye kubisuzuma. Buti twe nk'ubushinjacyaha twitabye ikibazo ati ubuyobozi bwa gereza ati bwagize ati ntabwo tukizi ati niyo mpamvu rero ntacyo twabona cyo kubivugaho. Icyemezo cy'urukiko cyavugaga ko uko byemejwe by'ubushize ko abaregwa ndetse n'urubanza ati bose bagomba kuzaza kuburanira i Nyanza hagamijwe kwirinda impamvu zose zatuma urubanza rutaba zirimo n'ikoranabuhanga rishobora kugenda ribatenguha. Urukiko rero rukaba rwongeyeho ko ubuyobozi bwa gereza ya Mageragere abaregwa bafungiyemo butagaragaje impamvu abaregwa bataje ku cyicaro cy'urukiko i Nyanza bitewe n'icyorezo cya COVID-19 kigenda gicisha make. Amran Rumanzi, Nizeyimana Yazid, Rurangwa Ibrahim, Uwimana Justin, Omar bose ni abayoboke b'idini ya Islam baregwa ibyaha birimo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi buriho, iterabwoba ku nyungu n'izidini n'ibindi. Bazaza rero ku cyicaro cy'urukiko i Nyanza ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 2021 maburane imbonankubone nk'uko umucamanza yaje kubyanzura muri uru rubanza. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ejo rwaburanishije ubujurire bw'umunyapolitiki Christopher Kayumba ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo aregwa ibyaha byo gusambanya umugore ku gahato. Eric Bagirubusa yakurikiranye urubanza. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda icyarimwe n'umushakashatsi bwana Christopher Kayumba yagaragaye ku ikoranabuhanga rya Skype yambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa ari muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali i Mageragere. Umunyamategeko umwunganira Jean Bosco Ntirenganya Sefu we yari mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Kayumba watindanye ijambo asobanura impamvu z'ubujurire bwe yabwiye urukiko ko umucamanza ku rwego rwa mbere yafashe icyemezo kimufunga by'agateganyo hari ingingo z'amategeko yirengagije ku bushake. Muri izo ngingo Kayumba avuga ko zimwe muri zo zijyanye n'itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko kandi ko umucamanza yagombye kuba yararebye impamvu zose ababuranyi batanze. Aravuga ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega bitabayeho ahubwo ko ikirego cyabwo gishingiye ku mpamvu za politiki. Ku ikubitiro Kayumba yarezwe gusambanya ku gahato uwari umukozi we wo mu rugo Goreti Yankurije mu mwaka wa 2012. Yarezwe kandi gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru Fiona Mutoni mu 2017. Ariko icyo gushaka gusambanya umunyeshuri yigishaga urukiko rwagiteye utwatsi ruvuga ko ibyo avuga ari amagambo atagira ibimenyetso biyashyigikira. Urukiko rwamuketseho gusambanya ku gahato wari umukozi we wo mu rugo ruhita rutegeka ko abafunzwe by'agateganyo. Kayumba yasobanuye ko nyuma y'iminsi birashinze ishyaka riharanira demokarasi mu Rwanda RPD mu mpine ibinyamakuru byegamiye kuri leta uregwa yemeje ko binaterwa inkunga na leta byahise bisohora inkuru zikubiyemo ibirego ari kuburana. Aravuga ko inkuru byamwanditseho ari nabyo ubushinjacyaha bushingiraho ikirego. Asobanura uburyo ikirego cye gishingiye kuri politiki, Kayumba yavuze ko hari abantu yita ko bakomeye atavuze amazina n'imyirondoro yabo bahuye nawe bamusaba guhamagaza itangazamakuru akitandukanya n'ishyaka yashinze akabyanga.
abo Kayumba yabwiye urukiko ko bamuburiye ko kutitandukanya n'ishyaka RPD bizamuviramo gufungwa kandi ko nta kinkiko zizabikoraho. Kayumba yabwiye umucamanza ko yagereranije imikorere y'ubushinjacyaha bwa none ntahitaniye n'iy'ubushinjacyaha bwo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yahise amugarura mu murongo amwibutsa ko atandukira kuko mu byo yajuririye hatarimo igereranya ry'imikorere y'ubushinjacyaha ku butegetsi buriho n'ubwo ku bwa Habyarimana. Kayumba yavuze ko umutangabuhamya Goreti Yankurije umurega kumusambanya ku gahato ari umubeshyi. Yibaza uburyo yavuze ko yasambanijwe ku gahato mu mwaka wa 2012 mu kwezi atibuka. Uyu mutangabuhamya mu bibazo yabajijwe harimo kumenya niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye. Ibi nabyo Kayumba akabitindaho agasaba urukiko kuzabisesengura rukamenya ukuri kwabyo kuko umutangabuhamya yemeza ko atibuka niba Kayumba asiramuye cyangwa adasiramuye. Umunyamategeko ntirenganya umwunganira nawe agakemanga bikomeye icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere gifunga by'agateganyo bwana Kayumba. Avuga ko hatigeze hagaragazwa impapuro za muganga nka bimwe mu bimenyetso ndakuka byagaragaza ko koko Kayumba yasambanije ku gahato wari umukozi we wo mu rugo. Avuga kandi ko mu buhamya bwe uwareze Kayumba atabasha kugaragaza imiterere y'inzu avuga ko yabanagamo na Kayumba. Ikindi uyu munyamategeko avuga ko gitangaje ni urutonde rw'abatangabuhamya avuga ko inyandiko mvugo zabo zitashyizwe muri dosiye kuko ubushinjacyaha bwasanze bashinja ururegwa. Agasaba ko uyunganira yarekurwa agakurikiranwa y'idegembya. Nta byinshi ubushinjacyaha bwavuze mu iburanisha rya none, bwavuze ko uregwa n'ubwunganizi batagaragaza ko hari ingingo z'amategeko zaba zarirengagijwe mu gufata icyemezo gifunga by'agateganyo umunyapolitiki Kayumba. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko hari abatangabuhamya bashinja Kayumba ibi byaha byo gusambanya ku gahato umuntu mukuru. Bugasaba ko icyemezo cy'umucamanza wa mbere gihamu ko kiri agakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa kuva mu mpera z'umwaka wa 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujurira igihano yahawe kuko avuga ko nta urukiko rwagishingiyeho. Urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo gihamu ko kiri niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Mbere gato yo gushinga ishyaka Kayumba yari yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ibaruwa ndende ifunguye amugaragariza uruhuri rw'ibibazo byagombye gukosorwa mu nzego zigize ubuzima bw'igihugu. Niba atigeze ahabwaho igisubizo. Na nyuma yo gutangiza ishyaka Rwandizi Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi anenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ku itariki ya 10 z'uku kwezi nibwo urukiko ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu bwana Christopher Kayumba. Bagira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Mu Burundi guhera kuwa mbere tariki ya mbere y'uku kwezi ibitaro byigenga byose byazamuye ibiciro ku kintu cyose bakoreye umurwayi kugera kuri 30%. Bavuga ko byatewe n'uko ibiciro by'ibikoresho bakenera nabyo byazamutse ku isoko mpuzamahanga. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yateguriye inkuru irambuye. Guhera itariki imwe y'ukwezi kwa 11 abisuzumisha ku muganga bazohora bariha ibihumbi 8, bahora bariha ibihumbi 5. Abaja ku baganga b'abahinga specialiste bazohora bishura ibihumbi 15, bahora bishura ibihumbi 10. Muganga Stenda yizeye arongoye ishirahamwe ry'ibitaro vyigenga amenyesha ko ikintu cyose kizokorerwa umugwayi cadogijwe ibice 30% kiretse imiti bagurisha bafatiye uko bayiranguye. Byavuye ku mvo nyinshi ku byo dukoresha kugira ngo dushobore kuvura aho tubigurira hose byaraduze. Ivugira kabiri na ya mahera y'amadovize tutagishobora kuronka n'ivyo twahora tugurira hanze ngo dushobore kubigura ku giciro kibayabaye. Hanyuma ikindi kigira gatatu nuko kuva mu 2010 ivyo biciro ntivyari bwasubire kuduzwa, ariko gituma uko iminsi igenda niko ibikoresho navyo nyene bitera biduka. Muganga Ndayizeye yamenyesha ko iyo ngingo batayifashe kugira bacinyiza abagwayi ariko ko bashaka kubandanya bavura neza ababitura. Twihebeye kuvura abagwayi kandi turazi ko bibagoye natwe uko bitugoye. Hamwe ho uboneka ikidusahiriza ico twokora ku neza cyane cyane y'abagwayi. Muri prive niho hari abaspecialiste benshi, niho kandi hari n'ibikoresho bishasha kugira ngo tugumane akanovera y'ivyo dukora. Ivyo ibintu byose tubikura hanze. Mwishirahamwe gishinze guha ijambo abagwaye kugira abashikiriza akababakiye Semabu bamenyesha bobo ko iyo ngingo ari mbi ngo ije gucinyiza abagwayi. Bishikirizwa na Sylvain Habanabakize
avugira Semabu aho amenyesha ko abagwayi bagiye kugira ibibazo byinshi. Bigorogeje kubiraba ni ikintu kije kuvuna umurwayi mu gihe nta mikoro yari asanzwe ari make. Rero murabona ko ibitaro bya leta byari kubitsa n'ibigenda birengerwa aho abarwayi benshi bariko bibukira bagerageza mu mikoro make yabo bakaja mu bitaro by'abikoro twabo. Rero mu gihe abo badugije uko kanasina ko ari nabo bafise burya bariko baratera baje imbere uraze nk'amafarumasi ibindi bintu byabo byinshi bafise urabona ko abarundi abarwayi bariko arabirukira. Rero mu gihe bigenze uko bumva ko ari ikintu kizoza gusinzikaza umurwayi amagara yiwe akabandanya atira yononekara. Sylvain Habanabakize amenyesha ko bagiye kwitura leta kugira iyo ngingo ihagarikwe. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Baptiste Nzorironka Nkuze amenyesha ko iryo duzwa ry'amafaranga y'abitura ibitaro by'abigenga atavyo bari bazi.